राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य किशन सिंह। हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अलोंग एल्बर्ट बे में सेंपेन एसएसबी प्लाटून बी ब्रावो कमांडेंट चेपालोंगदुन लाखा इंकोरा फॉर नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो दोखरा बे रंग प्रदीप बे लापेन होमसेरा किलिंग पियातुम आसुपो आकीबीसी एल्बर्ट बे अलंगली आर्टा लके इंकोरा ट्रॉक्सियन मेदलांग अलंग पेनिनुट ओवे किमियांग बोंगपेन मेसेन पेन शास्त्री सेवा बल प्लाटून नारकेप आंगबोंग पेन प्लाटून बी मते अलंगली पेन प्लाटून के थोमतुमफान परेड कमांडेंट चेपालोंगदुन जोंगपोंदेत सिता हेनुनी आथे नॉन मालो मकाई लके सरकार आलोंग पेन वोरेंगांग होय अफान इसी अकेमांग थिप अकेथिर थिप जोंगसी दो पुलोतांगते जोयके पेन मते मेसेन पेन वोरेंगांग होय चेपालोंगदुन नॉनजोंग सितामे लापुसोन शास्त्री सेवा बल इनुट ओवे किमियांग बोंग पेन हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अलोंग पेन प्लाटून के थोम अलोंग पेन कमांडेंट कचेपालोंगदुन लोंग लाके लामसोकली का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी एल्बर्ट बे। Lasinut Albert Bay sitame methang ahawara phan mate nile barara phan birta keme lapen methang arong arup sitame birta keme lapen methang asar pi lapen asar bura phan adon arab hemisia tuma phan sitame birta keme kewan pithek lake pini nilip aran mate karbi anglong arat apharmanlo lapen alangli kacharli lake cap angdeng difu JNV Navodaya School along pensi chepondunlo lapen tu 12 mate ingdeng krehini angdeng abangke Golaghat Navodaya School along pensi chepondun ponlo alangli BCom angdeng kacharli thu lake Bachelor of Commerce Jorhat along pensi chepondun thulo alangli akemang SSB mate Defense anat preparation bomsi surhini raing korai si aning kanabangke chepondun long pamikalo lasi alangli pen arnama phan sitame kiro pipon athela puson kadu kawe platoon ke thom commandant kachepalong dun long lake arna mahir jume lopusi kachoro alam the chepak langpon lapen ake jutsi alang lipen karbi anglong araratu maphan kachuning ri pon mate alam the kachepak langpon ke lapuson defense sector anathu karbi akhayatum sitame jum piglang lapen kom piglang apotsi methang karbi akhayatum sitame aprang anat kengkam kachejor pon bom thekji aphan sitame alang lihin pen karbi anglong arar aphan pachini pon Nilipen Moses Teron Abirta Ananvarta Local Northeast India Dong Karbiang Long lapen kadok vera tumata Nilipen ke Albert Bay Nilipen ke Prodic Bay Nilipen ke Homsera Kilimpi lapen Nilirong ke Dokora Bay Rong Tukiola Nili class 10 ang deng Nobodoy Difu pensi ke pass lo lapen 12 ang deng Nobodoy Golaghat pensi tigul lo lapen nili degree BCom Jorhat pensi nili lapen nili laso defense mate nili laso SSB journey gila puelo nili preparation mane physical lapen written preparation ke puelo nili laso a selection ke 2021 aning kansi nili written pidono lapen ana may urgent laso written long undun si documentation lapen process do an selection process do an sa may nili undun si pachum neng December 16 aning kan nili ta laso achatai laso training center lake ATC ad hoc training center SSB Shamshi Kudu district Himachal Pradesh from nili darban si nili jopini December 11 an ke nili dikani si mate pini training captain passing out parade arni lo lapen arna pe hirchume pen la so achatai la lapen la so passing out parade lo nili number 3 platoon commander kilip pen ajok nili arna pandai hirchume people big love lapen non ke banji away ki mitum han same karbi akhet han same mitum last defense sector same complex la phai jum pigla dasi non emerging la pen generation han same la emerging pi han same la so chutai la pen la so platform pen lam han same